ideje, jer samo da damo primer te dve pokrajine koje su postojale, Vlaške i Moldavije, dakle koje su se posle nekih deceniju fuzionisale i nastala je Rumunija. Dakle, ipak je tu bila čak malo situacija za njih kao takve povoljnija. Jer da imamo u vidu, za razliku od srpske države koja je izgubila svoju državnost, odnosno koja ne samo što više nije bila vazalna, nego prosto bila jedna teritorija koja je direktno uključena u Osmansko carstvo, Vlaška je imala neki stepen autonomije. Dakle, oni su bili vazalni, ali su mogli da zadrže i svoje plemstvo i ono je, kao što znamo, tamo i postojalo, tako da su oni imali neke ostatke drugačije za razliku od nas. Imali su svoje plemstvo koje su sačuvali, koje mi nismo sačuvali, koje se na kraju krajeva utopilo u plemstvo Habsburške monarhije. Tako da, on tada započinje razgovore sa viđenim ljudima ovde, na ovim prostorima. Sada, ja ću malo preskočiti, doći ću do 1859. godine, dakle, to je neki decenij potom. Šta se događa u tom trenutku? Dakle, to je drugi austrijsko-talijanski rat, odnosno rat u kome se Habsburška monarhija borila protiv Italijana, koji se, dakle, sada konsoliduju kao jedna nacija. I tu dolazi do jednog razgovora između Kabura i Napoleona III. U tom trenutku, budući dakle da Italijani i Francuzi sklapaju savez protiv Austrije, povoljno je i da isto tako preostali Mađari, koji su dakle rasuti sada kao jedna emigracija, se uključe i krenu takođe u rat protiv Austrije. Upravo iz tog razloga Lajoš prvo sklapa sporazum sa Aleksandrom Jonom Kuzom, koji je bio dakle tada knez, i sa njim dogovara Vlaški i Moldavski, na oba mesta, o zajedničkoj saradnji. Sa druge strane, on vodi razgovore i sa predstavnicima dinastije Obrenovića. Mi imamo i tu epizodu, isto tako da su u vreme revolucije Obrenovići bili poslali, pošto je to već trenutak 1842. godine je i knez Mihajlo proteran, 1839. kao što znamo knez Miloš abdicirao, 1842. je razvlašćen, onda proteran knez Mihajlo, tako da, dakle, ti 6 godina potom u vreme Mađarske revolucije, Obrenovići su poslali novac iz Minhena, preko Minhena, za Srbe, za srpske vojnike, i međutim Lajoš Košut je tu izabrao nekog biskupa, ako se ne varam, koji je bio grko-katolički, i onda je on umesto da taj novac pošalje srpskim pobunjenicima koji bi bili stali na stranu Lajoša Košuta, on je odmah taj novac dao ovima koji su bili protiv njega. Tako da je on tu već stekao jedne simpatije prema dinastiji Obrenovića. Sa druge strane, knez Mihajlo ženio Juliju Kunjadik, koja je dakle bila mađarska plemkinja, te se, i to je u svojim memoarima i navode... Sada da kažemo, je to upravo četka onog grofa kod koga je on prvi put bio predstavnik u Skupštini, početka omlada toga. Jeste, i navodi tamo, to si isto čitao, to je obojca smo to našli, kako on kaže, a i knez Mihajlo stalno ide u svoju palatu u Ivanki, koja se nalazila tamo, zapravo na mađarskoj teritoriji u današnjoj Slovačkoj, kaže da je on redovno, on ima simpatija prema nama. Tako da je, dakle, knez Mihajlo tada krenuo razgovore sa njim i tu se vide već jedni začeci nečega što je posle na čemu radio knez Mihajlo, a to je bilo stvaranje Balkanske federacije. Dakle, s jedne strane, knez Mihajlo je po uzoru na Lajoša Košuta radio na stvaranju Balkanske federacije, dok je sa druge strane sa njim imao i tekako žive i prijateljske razgovore o saradnji između Vlaške Moldavije i sa treće strane Mađarske. Sa druge strane, sad, to nije urodilo nekakvim plodom, niti te 1859. godine. Sledeći povoljan trenutak je bila 1866. godina, ponovo rat između
Italije i Austrije i sa druge strane... Moram samo do hronologije. Nešto pročitaš iz 1862. Samo sam jer upravo iz 1862. imamo taj prvi nacrt u kome Lajos Kossuth u Torinu izdiktirao svoju viziju same Podunavske konfederacije. Znači, 1. maja 1862. on je to uobličio. Rekao je da bi članice bile Mađarska, Rumunija, Srbija i Hrvatska. Jer Slovačko nije smatrao za... On je smatrao to Mađari koji govore slovenski jezik i da ta teritorija nema istorijski. To je bilo njegova stvar. Erdelj i Dalmacija bi referendumom odlučili o svom položaju. Znači, Dalmacija bi mogla da izabere da li da bude deo Srbije ili Hrvatske, a Erdelj bi pak odlučio da li da ima zajedničkog šefa, da li da bude kao nezavisan ili sa Mađarskom, ali bi imao zajedničkog šefa države sa Mađarskom. Imala bi kao zajednička vlada, ona bi bila nadležna za odbranu, spoljne poslove, trgovinski sistem, carine, novac, glavne saobraćajne linije, zajednički porez i metrički sistem. Ono što je smatrao da je jako bitno, to je da samo savezna vlada može da šalje ambasadore u inostranstvo, da ne bi strane vlade manipulisale jedne članice protiv drugih, koristeći verovatno neki šovinizam ili već vidite impera za dvije vlade i da tako na kraju sve učine svojim vazalima. Zato je smatrao to nikako, nego samo zajednička vlada da ima ambasadore. Bio bi savezni parlament ili jednodoman ili dvodomni. Ako bi bio dvodomni, bio bi kao u Americi, znači senat u kome svaka članica ima isti broj članova, predstavnički dom gde je prema broju stanovnika. Rekao je da će u svakoj bukvalno da će u svakoj opštini i svakoj županiji moći da se koristi jezik koji je tu u većini, bez obzira koje federalnoj jedinici spada, a takođe i glavni grad da se rotira između Beograda, Bukurešta, Pešte i Zagreba. Takođe da svaka federalna jedinica ima svog poglavara ili predsednika ili monaha i da se oni rotiraju. Tako da je svake godine tamo gde je glavni grad, njihov taj šef države bi bio kao zajednički za sve. Slično je danas recimo u Maleziji, to mi je jedino palo na pamet. Oni imaju nekih 7 kraljeva koji se rotiraju, ne znam da li još negde ima. Ali ja tu u Evropskoj uniji ima kao ono da se rotira predsjedavajuća država. Tako da ima i tu nekih sličnosti. Imali ste jedinu sve Sarajevo, ne? I bilo je, da. I svaka federalna jedinica imala bi svoj ustav, prilagođen svojim potrebama, tako da odlučuje svemu što nije u ovom zajedničkom domenu. Svaka ima svoje zakone, sudstvo i svoju privredu. I takođe na kraju, on završava ovim rečima, kaže poziva Mađare, Južne Slovenije i Rumune na bratsku slogu po primeru Švajcarske. Zaključuje da bi takva država imala 30 miliona stanovnika i bila bogata i moćna prvorazredna evropska sila, čija reč bi mogla biti presudna u svim velikim evropskim pitanjima. Tako bi ove stare nacije umesto objekata postale subjekat velike svetske politike i mogle bi sebi da osiguraju dobar život i zauzmu dostojno mesto u velikoj porodici čovečanstva. Time on završava ovim rečima. Sada izvinjavam se na digresiji 66. Ma dobro, odlično, taman ovako što se tiče tog sporazuma iz 1859. godine, tu upravo je taj spomenuti Klapka bio glavni koji je vodio pregovore sa Nikolaje Balcersu, ako se to Cersu kako, Balcersu. Treba Balan da dođe pa da nam čita, nije, evo pozdravljamo Aleksandar Balana ako bude gledao ovo. Da. Tako da, u tom smislu, dakle, ove godine su bitne zato što od te 1859. godine pa zapravo tako sve do nekih 1866. 7. godine, dakle tih narodnih 5, 6, 7 godina su vrlo bitne zbog svega toga što se događalo na Balkanu. Kao što znamo, imali smo i ono bombardovanje Beograda od strane Turaka, mnogo se tu lomilo i na kraju krajeva Srbija je dobila i kapije svojih gradova i sve turske vojne posade su otišle odavde, ali sa druge strane uporedo kao što je Srbija jačala i dobijala neku svoju nezavisnost i gradila svoj državni aparat, sa druge strane, kao što znamo, isto tako pripremao se jedan ustupak Mađarima, a to je predlog stvaranja dvojne monarhije, odnosno Austro-Ugarsko-Hrvatske.
I onda se i obraća upravo Lajos Košut svojim zemljacima iz inostranstva i predlaže ovakvu državu. Međutim, onda tada i Andraš i Tisa... Dejak Ferenc. Je on rekao ono, ne Belgrad, hanem Beč. Pa rekao je bolje Beč nego Beograd. Da, otprilike je rekao nećemo Beograd, da nam bude Beograd prestonica, bolje da bude Beč. I onda se proglašava, dakle to je zapravo i posljednje godina vladavina kneza Mihajla, jer već naredne godine je on ubijen i kada je on ubijen, sa druge strane, mnogo toga je izgubljeno, svi državnici tog doba, dakle od rumunskog tada vladara se slažu sa tim da je mnogo izgubljeno i da bi karta Evrope mnogo drugačije izgledala, da je knez Mihajlo preživao. Odnosno, ne preživao, nego da je prosto uspeo da svoje planove ostvari. Tako da je njegova kratkotrajna vladavina od 1867. do 1868. može da se okarakteriše da je mnogo želeo, da je mnogo započeo, ali da je Branko Radičević, da ga je čas umrli omeo. Tako da, posle toga, stvaranjem dvojne monarhije, Lajos Košut je bio u jednom velikom problemu, jer on je naravno bio protiv stvaranja dualizma, ali sa druge strane ipak tu i treba priznati da je onako kako to bilo zamišljeno, da je to bilo ostvarenje planova i snova mađarskog naroda u tom trenutku. I da su to videli da su sve njihove želje, odnosno da je većina njihovih želja ostvarena. Ali sa druge strane on tu ponovo pokazuje jednu dalekovitost. On je Kasandrino pismo. Nije Kasandrino pismo, ali ja sam mislio više ovo iz 1875. godine, da navedemo taj primer. Dakle, posle odpočinjena Nevesinjske puške i krize, balkanske krize, istočnog pitanja koje je otvoreno ovde, on s jedne strane uopšte ne spori slovenskim narodima, to se pre svega misli dakle na Srbe, pravo da se oslobađaju. Sa druge strane, on smatra da je miješanje Rusije u balkanska pitanja pogubno, da ono znači pre svega propast i uništenje balkanskih naroda, a sa druge strane, on vidi da je glavni problem što se tako lako odstupilo od poljske državnosti. Jedini način da se svi ovi problemi reše i da na Balkanu i u Srednjoj Evropi nastane neki mir, jeste, dakle, naravno, jačanjem Mađarske, obnovom Poljske i na kraju krajeva rešenjem osmanskog pitanja tako što Osmansko carstvo više neće postojati, ali što sa druge strane će se slovenski narod i južnoslovenski osloboditi i neće, dakle, biti više ničije sluge. Dakle, u tom trenutku on piše pisma gde sa jedne strane on na neki način neposredno priznaje da je dualizam jedno dobro rešenje, ali sa druge strane ono po čemu sam rekao i da je dalekovit jeste što je veoma zamerio mađarskom plemstvu, mađarskim vodećim političarima što učestvuju u okupaciji Bosne i Hercegovine. On je smatrao da upravo okupacija Bosne i Hercegovine, koja je naravno sasvim jasno vodila u aneksiju, vodi uplitanje Srednje Evrope u ta balkanska pitanja koja može samo da dovede do jednog velikog svetskog rata i uopšte da dovede do jednih velikih problema iz kojih će se teško isplivati. Što se na kraju krajeva, kao što znamo, i 30 godina, odnosno 30 i koliko to dođe, 4 godine, 36 godina potom i dogodilo. Dakle, to su njegova neka posljednja pisma, značajnija koja su vezana za ovaj prostor. On je 1894. godine preminuo, ali možda ja sad, da se ovo ne pretvorim, neki njegov životopis, mada je i to u redu. Da, kažemo ljudima ko je prvi smislio tu ideju. Interesantno je od tih posljednjih njegovih godina da je Thomas Edison došao sa svojim aparatom da snimi košutov glas, tako da je to prvi Mađar čiji imamo snimljen znači, glas i on je u tom govoru koji je snimljen
rekao, odao je počast toj 13-orici obešenih generala na kraju Mađarske revolucije. I takođe uvek je jako zamerao kad je stvorena Austro-Ugarska, što su Mađari ipak tog Franca Jozefa koji je obesio njihove heroje, što su ga krunisali tom svetom ugarskom krunom koju je on zakopao i neko izdao te se nalazi, pa su otkopali i krunisali su da. Tako da, eto, mislim da smo o prošlom još govorili dovoljno, a sada bismo, ako imate još malo strpljenja, prešli u 20. vek koji je nama bliži, da pričamo o ovoj osobi koju sam ja danas relativno slučajno poneo na majici, a to je vojski maršal Pilsudski, koji je tvorac ideje intermarijuma, za koju su većina ljudi koji malo prati tu geopolitiku, pretpostavljam da su čuli, pa smo našeg prijatelja Danila Filipovića zavolili da nam ispriča nešto više o tome. Pa, pre svega hvala na ovako lepom izlaganju od strane našeg predsednika Luke Pušića i našeg kolege Vidana Mandanovića. Jozef Pilsudski, intermarijum. To je ovako jedna interesantna i vrlo aktualna tema i danas. Ko je zapravo bio taj Jozef Pilsudski? On je bio Poljak, zapravo. On je poreklom Litvanac koji je polonizovan. Rođen je 1867. godine na porodičnom imanju Zulov kod današnjeg Vilnusa, tadašnja carska Rusija, današnja moderna država Litvanija. Bio je naravno učesnik Prvog svjetskog rata. Nakon Prvog svjetskog rata Poljska dobija svoju nezavisnost, do tada je bila rastekljena i podeljena između tri država. To su Rusko carstvo, Austrijsko carstvo i Nemačko carstvo, s tim što će najveće teritorije naravno dobiti od Ruskog carstva i Austrijskog carstva, dok ovo što je bilo pod Nemačkom ostaće i u toku međuratnog perioda. Šta je zapravo ideja intermarijuma? Pa ideja intermarijuma je zapravo bila viđenje Jozefa Pilsudskog kako da se uredi prostor središnje i istočne Evrope. Po njegovoj zamisli, prostor srednje Evrope, pored Poljske, spada i Litvanija, Baltičke zemlje, Letonija, Estonija, Ukrajina i Belorusija. On je u tome video jednu federaciju svih tih naroda koji će biti u suprotnosti protiv ruskog imperializma, odnosno već tad, pošto je revolucija se desila, to će od 1922. postati Sovjetski savez, s jedne strane, s druge strane, protiv tog velikog nemačkog imperializma, gde na kraju krajeva, da se vratimo malo 2 stoljeća unatrag, u 18. veku Poljska je podeljena između 3 velikih sila, to je Rusko carstvo, Pruska, tada još nije postojala Nemačka, nije još bila ujedinjena, i Austrijska, to je Habsburška monarhija. On je, da se ne bi to desilo, i sa Poljskom i sa ostalim narodima istočne i srednje Evrope, smatrao da treba da postoji jedna konfederacija tih naroda. Naravno, čemu je tu bio problem? Prvo, narodi poput Ukrajinaca i Belorusa, naročito Ukrajinaca, oni su smatrali da ne trebaju da uđu u sastav u takvu jednu državu, prosto zato što je njihovo iskustvo s Poljacima bilo, kako su oni to videli, pa imamo i u romanima Gogolja, Taras Bulba, da su oni zapravo hteli da kolonizuju ukrajinsko tadašnje stanovništvo. Belorusi nisu imali neki izričit tu nacionalnu odrednicu, ali su u suštini delili na neki način stave Ukrajinaca. A Litvanija je tad isto dobila državu i ona nije htjela tek tako da utopi svoju državnost u poljsku državnost. Iako su te dve države zapravo od 15. do 18. veka činile jednu jaku i moćnu državu srednje i istočne Evrope. Tako da je tu došlo do otpora i Pilsudski je bio u vojnom ratnom sukobu i sa Ukrajincima i s Litvancima, 1919. sa Litvancima krenuo na Vilnus, 1920. na Kijev i naravno 1922. došao sukob sa Sovjetima i to je ono čuveno čudo na Bielskristu, gde kako su tada verovali da je Moskva spasila Poljsku od sovjetske invazije. Što se samih stavova Pilsudskog tiče, on iako je bio poljski plemić, vaspitavan u duhu poljskog nacionalizma, jako
možemo slobodno reći, rusofoban, i njegovo porodično iskustvo je tako, jer je njegov otac bio učesnik one čuvene poljske bunije 1863. On je jako zazirao od Rusa. Znači, čak i ruske revolucionare jako onako prema njime bio rezervisan. On je bio u suštini, iako je katolik, mi tradicionalno uzimamo da je Poljska jedna onako katolička zemlja, par excellence, ali on je u tom pogledu bio socijalista i rekao da je zapravo pored poljskog nacionalizma u kom duhu je bio vaspitavan u socijalističkom duhu. On se zalagao za jedno republikansko uređenje, gde bi to bila jedna parlamentarna republika, demokratska, gde u suštini ne bi bio taj neki feudalni rigidan poredak koji na kraju krajeva i uništio Poljsko-Litvansku uniju, pored toga što ima neprijatelje u vidu Rusa, Austrijanaca i Nemaca, Rusa. To su bile njegovi ideološki pogledi, ali naravno on je u samoj Poljskoj imao oponenata, to je, on se Pilsudski se smatra jednim od očeva poljske nacije, pored Romana Dvomskog. On je bio onako, Dvomski je bio onako jedan, isto je bio poljski plemić, i to je zanimljivo da se poljski plemići onako nisu rigidni u tom svom poreklu, nego oni su baš bili onako za narod, da se poljski narod integriše, nije bilo u suštini bitno to poreklo. Što se tiče Romana Dvomskog, on nije bio za intermariju, za integraciju tih raznih naroda, pored Ukrajinaca, Rusina, Belorusa. On je smatrao da Poljska treba da konsoliduje svoju teritoriju. Nije bio toliko okrenut ka tim istočnim zemljama, on je smatrao da Poljaci trebaju da uzmu Šlesku od tadašnje već formirane Čehoslovačke, pošto to i odatle i poreklom i na poljska srednjovečna dinastija Pjastovića, i da uzmu istočnu Prusku, odnosno što u jednom trenutku također u srednjem veku su Poljaci imali i inkorporirali svoje teritorije. Smatraju da su nacionalne manjine neprijatelji poljskog naroda, da prosto treba postoji jedan jak poljski identitet, da bude Poljska jedna homogena država. I on je također isto uvideo katastrofu te Poljsko-Litvanske unije, upravo se ona je raspala po Dvomskom mišljenju, zato što je imala te razne narode koji nisu bili, pre svega, mnogi od njih i nisu bili rimokatolici, bilo je dosta pravoslavaca, unijata, bilo je Jevreja, i oni smatrali da su sve te i etničke i verske podele štetne za buduću Poljsku. Sad, otkud ideja intermarijuma kod Pilsudskog? To je zapravo jedan prostor od Baltičkog mora do Crnog mora, i zanimljivo tu bi ušla, ako Finska nije zemlja srednje i istočne Evrope, ona je skandinavska zemlja, ali tu i Finska ušla u taj, da kažemo, jedan i vojni i politički savez, pa zato što su imali isti, zašto Finska? Zato što su imali isti problema kao i Poljaci, s jedne strane Rusi, s druge strane Šveđani, pa opet vojne sad, i pritom su imali ne pretenzije, nego su smatrali da je Karelija njihova istorijska teritorija, kao je poluostrvo Kola, koji se do trenutku nalaze u kasnije Sovjetskom savezu. Odakle je ideja intermarijuma? Pa ideja intermarijuma nije zapravo originalna Pilsudskova ideja, to je, zalagao se zapravo preteča ideje intermarijuma je Čartokrski. Čartokrski je jedna jako bitna osoba i za srpsku istoriju. Zašto? Kolega Vidan Bogdanović je pomenuo Iliju Garašanina. Ilija Garašanin, kao što znamo, to jest njemu se pripisuje da je on idejni tvorac ideje Nečetanija. Kaže naš predsjednik tvorac ideje Velike Srbije, pa dobro, to je tumačenje ovih zemalja koje su nastale nakon raspada bivše Jugoslavije, zapravo idejni tvorci Nečetanija nije ni Ilija Garašanin, nego upravo Roko Čartodirski i Frentišek Zah. Jedan je Poljak, zapravo isto Litvanac kolonizovani, a drugi je Čeh. I oni su vidjeli upravo u Srbiji taj potencijal da Srbija bude taj Pijemont oslobođenja slovenskog naroda od osmanske i austrijske vlasti. Isti je, na primjer, položaj između Poljaka i Srba, između dva carstva, između osmanskog i austrijskog, u poljskom slučaju, između austrijskog i ruskog, odnosno i pruskog carstva. Tako da je on
i Franjo Zaksu, to je Frentišek Zaksu, bili idejni tvorci Nečetanija. U slučaju Podunavske konfederacije Čartotirski bi bio neki moderator. Zapravo je on htio da pomiri Mađare, odnosno te sledbenike ideje Košuta Lajoša sa svim slovenskim narodima. Tako da, u suštini, eto, to je ideja Čartotirskog, koje kasnije pokušao da uspostavi i Pilsudski. Što se tiče današnje ideje Intermarijuma, ona je nekako aktivna. Mi svi vrlo dobro znamo za Višegradsku ligu. Višegradska liga je interesantna zato što je ona zapravo sublimirala